Dor pakhata chuan nola pakhat chu athil leiman petur chuan countera chuan ading meka dor hak tu nu chuan aman zate achut saknu chuan nola chuan athil leina man chu anei dai te ho lo mai le in thlasung tak chuan ka keng dai lo tlat mai a ai tlom ka lo lei mai nge atia dor hak tu nu chuan nodil se sang sang kan nei to mi alo heng chi pathum chi hi kan neya ti in alo changa nola chu arel ru aboi khop mai anaw te tan chuan lei sak ve ngei chu adua ma se asumin adai ngang silo aip te te chu an tap ko le a paisa dang reng reng anei to silo chuti lain an hunga mi chuan tivat vatte kan ngak reng chenia alo lat zuya dor hak tu nu hena chuan nola chuan paisa kaloking dai silawa khongai takin atiman chau ti chuan dor hak tu nu chuan local kiang lok mai te midang te iti khot lai nida chuan i paisa nein adai ngai ani ti ichian huna chau ithil lei tur chu ila thin to don nia alo ti mak mai nola chuan kanau te hna hun sak turin kaloin tiam ve to sia khongai takin min pa maila aman chu kapele nge nge yang che alo ti le a zapo adon theilo anei zung zung senga anaw te ta na thil lei sak ve nge chu atum chung po in anein adai ngang silo dor hak tu nu chuan chutianga theilo alo ti bur mai si anunga mi la chuan kalking tur chuan alo tur ve sek bok nen nola chu amang ang tak zet mai le chuta le beise lo de mai in do pakhat chu aron lang ta hlol mai engzat man fakawa to nge ani a ti in dor hak tu chu aron zota a melen chuan alom lo me hle mai le hal dor hak tu nu chuan kapi lo ngai poi mo do lem su he chu ti hian a chuak ve le mayang ti in alo chang li maya ma se chu nu a ming rosita ngai dan chu ani chi alo pero amamo ang chu lak ti ro keima in aman chu ka pe vekang ati tamak mai nola ero chuan alo du lo ni love kapi angai lovania ti boy cheka du lovania kalei lo me nge alo ti thoi thoya rasarita ero chuan lungai su boyi min ti boy hau lo din hun phet lak lo hi a om ve thin pui theina hun ram chang ka nei che hi kaloma rem ti sham ro khai alo ti le a dor hak tu nu chuan ivani hlemai pirasita local lai tak inang fuwa nu fel le ngil nei tak an reng ani lo ti ve in noodles le thil dang te chu sarang ipa chuan akhum tamol mola nola po chuan pirasita hena chuan lom thu sil mol molin athil lei chu anaw te ta tur ani thu le an ei ve chak thin thu te aman atau em awanga an ei ve phak ngai lo thu te shilin aman tlom chi tal lei ve thei tura ai ngai nuwa aman to chi chi dora hian anlo nei si awanga boita ani thu te chu ashil ve mol mola karu le nge nge yang cheti in asoi zui rosita po chuan kalu shialom inaw te tan u fel tak ini ti ka he theya chuwan chuan pui che ka du ani mamo in ei pot chuan ka hena i local thin don ni o ti in an in om na lai te chu ako hua engma ro let ka ngai lo ania alo la te zui nula po chu alim hlemai karulet nge nge yang cheti in rosita hena chuan lom thu asoi bang theilo ma se rosita chuan angai lo reng reng kati to kha min ru let le be sin engma kati saklo che a thlonin ani kati sak che kalom em zok bok engpo ni se kal to ro inauten anlong hak lel to lu to kang che ti chun zamin anui varvara nola po chuan kalom lu to ke englai ma in ka thei ngel to ngai lawang che ti in athil le nen chuan lim takin dor chu achu santa a chimin hu chuan rosita chuan athil leiman khas countera apek ve don chuan dor hak tu chuan engtia khatinga chetamai nge mo ini le khanu khan dot asoi lo ti po ira si lo ti in alo zota nivarvar chung chuan rosita chuan hetiang hin alo changani achan hi aro pui khop mai dot asoi po ani thei ka shelo le ke chuan phal takin ka pe a amman na tura chuan thunei na ka nei lo dot alo soi ani po in ke chuan phal takin ka pe to chu chu atok mai tin sei zui tura tam tero u helaya hian pol thila emo ko thona emo charity emo engpo ni se adong tu te sum man dan chu pathiane na anin kar ani a an mang diklo ani chuan atur tu tur chu an ma ni ani pek du na thin lung kan neya kan pek mai khan pathiane thil pe chu kan ni tho thowa ke chuan ka ngai thin dor hak tu nu po chuan rosita chu enin iril ruput mang hi chu o tia ni var pa in paisa te chu anin pe a chimin nu chuan rosita po chuan dor chu achu san ve ta ani
kumeng mazat aliam le nu chuan thilmak angreng tak Rosita te chung kuwa chuan atleng tatlat damdo in bathlara chuan nula pakhat chu mang an mel tak chuan athua alandana chuan tu emongha anei ni chuan alang arel ru chu aboi ru khop mai ti hriat tak chuan phone enin amal pui chu aphu dat data chuti lai tak chuan doctor chu alo lang ta nula chu ding vatin doctor chu alo be vata anodin mun chu hriat du in alo zot ane doctor chuan damlo hming chu tunge tia alo zot chuan nula chuan Rosita Linares nimin maya man mo taka kan local pui kha ani ti in alo changa chunu ngai chu kum engemaw zat kalta a nula re thei tak tran pui tu ngai khani in mingil nei tia mi in an soi thin Rosita ngai kha ani doctor chuan Rosita Linares mo ti in angoi deuh data medical records and no chuan ole appendicitis ania zaingal turani hi ti in nula chu ashilta misotong chuan aril phirna tina ani mel ka video entry zinga damdoi lam thiam in omti ka sia kalo soidik lo pal chuan comment lama milo soidik sak ula o nola chuan ani kapu ala om vim le ti in azot le a doctor chuan major surgery zaipui kan tiang chi reng reng hi chu risvek ania mase ala om lo tura ka ngaya ngai thadawin omro kan zaivat ero angaya ani lo chuan nan adang dang te po akai chok ve theya tia alo chan le chuan in thlasung takin nola chuan ani le kapu in zai sen chawa chuan engzat vel nge ngayang le ti in azot le a doctor po chuan thatak chuan lo chang le in azat che tur chu ka shamai lova cashier ten chingzokin ansil thei chekaring karin danin noi ni singa vel tal chu lo in ring ola atok mai chuan karing alo ti chuan nola chu ameng zau to kok mai le chu doctor chuan amu chuan soi chun zum le in damdoi man zong zong te damdoi ina omman le doctor le nurse rod man zong zong po atel vekang ati chun zuma nula po chu han buzau zawin ole ka rithiame kalome ati veta a mase aril ru chu a ha ro hle ni ti chu doctor kang nu po chuan a omdana a hriat vio mai du thlan tur dang kan nei lo ani apoi lo ve atulani phot chuan kan in nei ve chun po hi kan sal mai tur ani reng ani ti in ama hriat tok lek chuan apun sap sapa damdo in room pakhata chuan doctor chuan pirosita chu alo en mol mola chuti mek lai chuan doctor dang mai chia chu alo lut ve chi abok doctor Sebastian chuan doctor lo luthar doctor Catalina chu lo welcome vatin doctor Catalina ilo thling der ani mo kasifi ala zo dong lo dewa hedam lo hi kavil deuh chot mai ani han ka son chi ni in ka shabok silo alo tinghal bor bora doctor Catalina chuan ani mo nia hei kalo thling to a idule lo hadam to ro khai kalo chok to angche enge kan dam lo chu din mun reng renga ti in Catalina po chuan lo zot le thoi thoya Sebastian chuan dam lo din mun zong zong chu shilvakin Rosita medical record in ji na de chu endun pa in kan zaingal vat angai ni ati chun zuma Catalina vek chuan ani le enga tinge a har mi lo ama hi ti in azot le a Sebastian chuan apum na ti ema wangin nurse na chok na in achiwa amu hilri ani hi tia alo chan le lai chuan Catalina chuan Rosita medical records chu chiang zokin an en le a Rosita Linares mo ti in apun chuak ta chap damlo chu chiang tak chuan ena ani nge ye ti in aduita var mai Dr. Sebi damlo hi inzaina pindana norlut ngalila athang ati chunjam zata mase Sebastian chuan kan theingot lawani cashier hena achungta tu ma in paisa an lo wala da lo tlatani alo ti chuan Catalina chuan Dr. Sebi sumle paya wang mai in damlo nunna lauthon oma kan da theilo kan thu tiam kha midang chan pui turin ani kha isha to lovem ni alo ti vethung Dr. Sebastian po chuan chu a hrechiang mase system hnoi om an ni tlat se ka hrethiam alom ingai dan chu kapom thlap mase clinic administration hi ngai tuala anrem ti na lo chuan kan che theilo alom alo ti vele a Catalina vek chuan apoilo doctor kemein mo phorna chu kala vek anga asen so tur po atul phot chuan keiman katum vek mayang khongai nurse te kha injaina room bo sei turin ilo sil thengem keipo injaina room a chuan ka om ve ang atile ta ga chuan Dr. Sebastian po chu bunghatin achuk ta a Catalina chuan Rosita chu panvatin engma shelova khumamureng Rosita hena chuan pi Rosita
lungai reng suo I thale watang kachunga I that na kha ka shareng thin rulet na hun tha ka nei tur chahi ka van lom em ati sapa darkar enga mozat aliam le nu chuan room le lama rasita fanu po chu alo la boy khop mai anin le tu tur te chu lo bia in kar khat chunga an in an ti ru thi tur thu le chumi hun chu ngak luk turin alo ngen me ka khongai takin voina paisa min pe thei ngem ti in alo ngen telbok anin biak mol lai chuan doctor Catalina chu room atang chuan alo chuaka nola chuan phone chu da in rang tak chuan alo pan ngal wata in thlasung tak chuan anu chan chin chu alo zot le ta hanni deuh sakin Catalina chuan ngai tu su inu chu hlotling takazai ani to hadam takin omro alo har thuayang ti in alo changa nola chuan mak atina samai zaimo enge omzia chung terem ti na kha angai intisia paisa po engma kala pe box silo alo ti he ho a Catalina vek chuan nia adikalom mase kongdang awm vezel mai nakina midangin engkim an shilfi don sinia hadam takhan omla irilu ti hasu inu chu athani o mase ni khatvel chu damdo ina hian in la omlok angai dona nakin le zela po thatakin damdo ilo etir thin don nia ti in anui le tavar vara angai na shalo tak chuan nola po chuan ole kalome doctor atiba de unoya anin idun var no chuan Catalina chu akal kiang le ta nola chu thutlenga chuan thu in hlotling taka anu chu zai ani chu alom ema chu ti rol ero chuan boiruk na chu alanei damdo in an chu hana engtin nge anu chu ayan kolang anin chu ralturin aruman mek chau alani si ani me chete rol tan chuan paisa mu na dang asasilo anu chu amangaya en liam ngut chu aphal der boxilo amato ka aril ro chu aboi ve tak zet ani anu dewa chuan Dr. Sebastian chuan anu rasita chu wheelchair mang chuan alonor chuka nola chuan rang tak chuan avapan vat engei an le kanu tin avazot thoya hlimhel tak chuan rasita po chuan katha doctor te chunga hian kalom khop mai alo ti a ala chaw hle ti aro amu thei nola po chuan Dr. Sebastian hena chuan lom thu asoi ve ngala Sebastian ero chuan kan hena chuan lom thu soi angai lawania lo ti in heta hin kas me mole damdoi le khate a oma hei hilala thadavin ilo koldonia tile in nola hena chuan anu prescription si na folder chu ahlana raseta chu lo in rol ve in doctor khongai takin damdoi in hi kan chu sang ngal theingem paisa kan har sa sia remedy chuan in lama kan en kol zui mai nge in zaina senso kan bapo or tur kan nga sia alo ti ve a mase ama han en chuan damdoi in han chu san tir chi sia jang ni chuan alang lo afanu chu lo in rol vatin anu hena chuan kanu lungai su chuting lama chuan idam chian hi apoi mo ber iril ru ti ha su engkim ka boi pui vekang lo ti in angoi deta ka hantiba le deuh nak nakin Dr. Sebastian chu amel azawa sei chu a hre ve ngang ani mase soilo thei ani big silo kanin kha shal kalotuma ati tange nge a anu ero chu ameng zau kok han soi chunjom le in advance in paisa min pedona lom ati chunjoma rasita ero amit tui afar kau mase ka fanu kanin hi ipi le put an hena chunga kan ro chun ani a kan tiral chun khongai kan kal chuanang alotia alung chu a che hle mai afanu ero chuan kanu lungai lo photro kanin hral chu ramin ti pui ma support la abak chu pathian in kong min siam sakzel don alom alo ti le lai chuan Dr. Sebastian chu alo enroll ve ta a lo ngoi lok tu thil riat lo in nei ni in ka hretlap engthil ngai in suya engma bil pek in ngai to hlei naem alo ti tamai nola chu mak ti tak chuan ading chuak zoka enge om zia doctor engma pek kala nei hlei naem ti in angai na shalo tak chuan ading khong tareng Dr. Sebastian chuan I paper ken kha ngun takin han enla han chiar chiang chinte alo ti le chuan nola po chuan a paper ken chu a keuta an chiar mal mala anu chu makti takin a en tareng mai chu paper kara chuan le khajiak toi te chu alo oma du tak roza damdo ina iba chu kumeng mazat lem ta khan advance in ilo pedai to ichunga hian kalom em ani ti thu chu nola chu ashil hai tak zet Dr. Sebastian chu en le in he thile nang ma chu em nei kapu
enge omzia ti in azota doktor chungma chuan Rosita chuan kum engma zat lem ta amo lo ti in ani po chuan angai na tak po chu ashabik lo Dr. Sebastian po chuan tuema chuan insenso zong zong chu apek sak vek chu ti zong ka ria chu bak chu engma hriat ka nei bik lo alo ti ve boxi awang chuan chulai hmona chuan Rosita te nu fa chu makti tak chuan an hoilol lol ringot chuta theilo chuan Rosita chu lo tong chuak le in heng zong zong min ti sak tu chunga hian lom thu soi ka vadu tak em kapu khongai takin kalom thu soi na hi min lo hril chon sak theingem ti in nukul train sum tak chuan Dr. Sebastian chu angen taroya nui varvar chung chuan Dr. Sebastian chuan long hak lokro alo kal ngei karing nangma ngei in lom thu chu ilo hril don dia alo ti chuan an vai mai chuan lom na mit tui tling pam chung chuan an nui varvar hloma Rosita fanu po chu abuai ngai chuan alo la buai reng mai mase tun tum chu anin hral vata paisa don vat lam ni to lovin anin leitum tu ta hna hral atum le lo thu hril lam zo ani thung damdo in atanga an chu nuwa po an mani in nge ya chuan tlamung takin an om chun zom theyang an lompui om ngot mai kongkhar chu alo ri tarak mai le Rosita te nu fa chun kongkhar lam chu an enroll thot Dr. Catalina chu alo pen chuak ta zan mai in thaem min mudu ni in min shila engenita alo tingha zung zunga Rosita lam te chu aron pan thuai Rosita fanu chuan kandam do in om man le azaina man ba zong zong hi nangma min pek sakem ni ti halo zotin ain thlasung hlai maya Catalina chuan nia petheidin mona kading hi kalom em ani lo ti in pi Rosita minan en wang te pin chato lovem ni ti zotin anui varvara chaumhel tak chuan Rosita chuan ka hretlat chuan ka hria mase khoi mona nge engtika nge ka hret chuak thei to lovani doctor alo ti chuan Catalina chuan noodles te bu fai bek te chang bek te khang zong zong min lei sakawang khan tuna in zaina le damdo ina in enkol na zong zong hi advance in ilo pelok vekani khati hun lai khan kanau te ke enkola kan din mun achem ema engma ka pele thei don lo chati hring chunga min tran puina kha englai ma in ka thei ngai lo sin alo ti chuan Rosita chuan a hret chok ta kha nang ma ti in atong zo mai thei lo hanin ti pachang le in mei chet le rol nun nem hel thatak kha avaru pui em doctor iloni to mo ti in lom na awang chuan amit tui chu aluang nge ya Catalina chuan tunge kan i shalo chunga ka chunga i thil ti khan min em ema englai ma in ka thei ngai lo che nangma awang liawin midang tran pui thei tin hmuna din ve ka chak pha tun din mun hi ka thleng ta ani ti in alo shil ta Rosita fanu chu aron tap chu khok mai kan lo me doctor lautimol molin andam do in omman atana in shal hialan tum chung chang te chu zep mi lo chuan Catalina chu ashil tamol mola min chan hima vantir ko pathianin kantana aron tir che ini ti in alung chu achatak zatani Catalina chuan mishing in harsat na kantoa kantin mun achiat ngoi lai chuan mangai tu kan van thin re theilu tuk chuan thien tha po nei ahra chung le khat po in min hlau vek emo ti mai tur ani thin mi tu ta chunga po thil tha kan ti in aruk talin phut let kan nei fo thina engma min ti saklet ve tur nei lo ta na hun kan nei to lo de vek lai hian nang chuan email shiat mi lo dot nge asoi thu dik po fin fi ama salova itan puidu na thin lung kha pathianin amu mai lo ani alo ti le lai chuan Rosita chuan kalom lutuk alo ti le mol mola thil dang engma asoi thei lo Catalina vek chuan kan thora zel hi ni kan sengthin lo ti le in indam do in omman hi ka pek sak cheu ani lo nangma zokin kumsom liam ta khan advance in kan hena ilo pe dai to zo kani ti kha isareng zok don nia atita a mire thei khomaya tran pi thin tu chuan vanam banka asum a deposit char tina ani ole clear tu te khati chung kha tun choma kan ti chole thei chu lo ni le ta se ka video te milo clear sakawangin in chunga alom thu ka soile a in lo la subscribe lo ni chuan khongai taka milo subscribe turin kalo som vek chawani zanin hun mannum le vek ole